ako imate podatak da ukupan broj ljudi na planeti je oko 8 milijardi i da niko na cijeloj planeti ne može da bude kao vi, da ne može da izgleda kao vi i da imate informaciju da trebate da budete vi, da je autentičnost sve. Zašto ljudi pokušavaju onda da liče jedni na druge? A onda jure autentičnost. Dobro jutro svima da poželim i niko nije kao vi. Vidimo mogućnosti, a ne probleme u životu. Nakon nekih događaja u životu čovjek se zakoči i ne vidi kako da se pokrene. Možete da igrate jednu igricu. Uzmite parče papira i precrtajte polovinu kao da igrate tablić. I sada ćemo raditi retrospektivu onoga što vas je činilo zadovoljnim. Ali u trenutku ustajala sam ili ustajao sam zadovoljan u životu, ujutru imao sam energiju. Sada taj trenutak isti, nemam volju da ustajem i nemam energiju. Družila sam se sa ljudima, pričala o svemu, bila zadovoljna, smejala se. Sada najlepše mi je kad sam sama. Pravila sam planove i ostvarivala ih. Sada nemam nikakve planove i ne želim ništa da ostvarim. Dobro mi je ovako. I tada vidite retrospektivu kako nisu potrebni drugi ili mogućnosti, nego uvidite šta vam fali, koji od ovih trenutaka možete da promenite vi. Ukoliko čovjek nema snažno mišljenje o sebi i nema uverenje o sebi, on ostaje otuđen od drugih ljudi zbog određenih događaja koji su mu se desili. I tada u podsvesti ostaju tuđe uverenja, tuđe mišljenja, bez obzira šta izgovorili. Jer ljudi projektuju svoje strahove, projektuju svoje uverenja, svoje ograničenja na vas. Svako ko nešto izgovori o vama govori u stvari o sebi. Zato mnogo ljudi ostaje zaglavljeno u nekom trenutku jer im je podsvest ostavila priču drugih. Zato je potrebno izgraditi nepokolebljivo mišljenje o sebi i živjeti i udisati život koji vam je dat prilikom rođenja. Tada vas nije briga šta drugi kažu. Tada imate mišljenje o sebi. Želim da se osoba osjeća neprijatno u mom prisustvu, tada preduzimam hrabru akciju. Jer svaki čovjek ima hrabrost. I kada osoba sede preko puta mene, ja inače otvaram vrata svima. I u poslu, i u životu, i u razgovoru. Nemam nikakav zatvoren sistem. Ne reagujem nikad impulsivno, već delujem uvijek sa namerom. Prvo u razgovoru postavim jedno pitanje. Kakve su namere te osobe koja sedi preko puta mene? Studiozno posmatram i slušam. Malo pričam ako nisam sigurna, a inače mnogo pričam. Na taj način razumem cijelu situaciju, puštam intuiciju da govori svoje i očima posmatram kompletnu osobu. Pre nego što preduzmem bilo kakvu akciju. I ako shvatim da osoba ima nečasne namere i da ono što misli ne izgovara, tada stupa moja hrabra akcija. U zavisnosti koliko je bila hrabra i koje su je namere, u prvoj varijanti odlazim bez ikakve reči i objašnjenja. A u drugom scenariju u deliću sekunde je javno osramotim. Nakon toga nijedna osoba mi više ne prilazi. Jer hrabra akcija nije agresija. Hrabrost je znati kada stati, kada reagovati, kako zaštititi svoj prostor.